ngifela ukuthela amanzi. Ngiyazazi lezo ndlela kodwa kwakho konke lokho kubalulekile ngizobe kuwo onke amabala amaKhosi kuyisinyathelo esesibili basisuke ngcono livelile besikade sisencono sona kwahamba kahle seyilo lolo hlelo izolawazi umkhulu amaguma cela silukuza ngapha khona ngizowabona ngibone kahle le bese kuthi eta kwenkosi kube inkosi uDumisa endovini bese kuba inkosi uZwide inkosi uNxumalo le ekhanya ku ilandelwe inkosi yakwaMathi lapha ogwini ingasemngceleni laba baphesheya kwenxiba inkosi yakwaMathi iyona evimbele inkalo zezwe lesine bese kuthi emva kwenkosi yakwaMathi inkosi uNgcobo phinde ibe usihlalo wethu lapha ogwini uDDG ke isilo siyamazi bese kuba usingayeke ihost yethu kube inkosi bese kuba inkosi uNgomezulu le enhla njoba iqoke nje yasikhumbuza zalena kwamalume isigodo sasemathungu ngalezo bese ulandela inkosi uNgomezulu ube inkosi nalokubukelela ngiyazi ukuthi intwana inkosi yakuMadlala awuba ngephilophi isibambele iy'ndaba ngoba bekukhona lokuthi ngiyakhalwa ngapha kwezwe ukuthi umntombane akenzi ngiyizifilo zami ukuthi ngoba isihlalo lesi ukuthi lesi sihlalo sisakhona ngaphansi kwenu ngobani wawenu ukuthi sijwayele kakhulu lapha eVansi ngaphesheya kolwazi ngiyathokoza